mo akwa e de ba kuma uti so enen yure ebre bi si e do do nkomo ebro yet na osise dumienu ebebo enne weda no de ne ho aba ensuo no yesi ata free kan abedu kuma se baabi a wa baabi a wo bia wo hwe me ensuo na to enne weda no e de ne ho aba eno nti enne ne de eye de ya emema no yesere mo muni ma emma no muni mema mema bi obetwetwe ne ho enne bia wo kunu wo boyfriend wo jolly bi wo chick bi one a one ne hyehyɛ kɔna nnɛ wɔgyegyegye ne ho style bi a mepatwɔ ɛntwema yɛ wadwen sɛ nnɛ whether season wey de ɛyɛ die season nti mesrɛ wo monyere mo ho na mu bi ɛnnɛ ne guest no ɛnnɛ ɛnsii da bi nsi dɛm ha da ɛnnɛ asi ne maa nko a ne ɛdi ɔmo kɔ ɛnnɛ mood ne yɛ ɔmo nyinaa nso ayɛ fɛ na ahwɛ obi asɛ yɛka sɛ obi ankɔyɛ adeɛ baako yi nti obia say okay yasi ahyɛ da obia so bi ti pɔni ɔmo ayɛ fo mo ani da hɔ sɛ ɛnkran kwan no na obia nso ani ɛda so twɔntwɔntwɔn sɛ akorato nti ne show no ɛyɛ good paa ne show no ɛnyɛ wadwin sɛ ɔbɛda nsuo ne tɔ no na ɛhyɛ toɔ kakra ɔn sɛ ɔmo ɔbaa ne tɛn ne kakra na de ahyɛ ne to na sɛ mo ani hwɛ tv no na tv wɔ hɔ a mesɛ hɔ na mo nka nkora nkɔ baabi na mo nka gya ɛnɛ akora bia saa bere akora wɔ na ɔyɛ akora bɔne nondu abɔ ekubo du baako akora na ɔyɛ akora bɔne ti mesrɛ wo monhwɛ nkora no na ɔmo hu adwuma no n'ani nso sɛdeɛ sɛ bɛfata mepatɔ me a medi dwumadi nkyɛn medi ara ne owura Asamoah wɔn a waso yɛ ase ne adi dwumadi ɛbrɛ GB1 Roofing Company Limited wɔn na aso yɛ ase ne adi dwumadi ɛde ɛbrɛ ɛnkyɛ bia bibetwa me ho akɔgye nkrato na meba na mede dwumadie no ntoasoɔ papapaa na mede abrɛ nti meba sisi ya
memo akwa ba bi o pa de ba odomo nkomo dwumadi eso abusua ene dwumadi no ete nkomo na de pa no kwasem ni eno ntimi se omomoden se ensu na eso how na betimi amoa amotimi ahwe dwumadi ede esi na nkomo no bi si dem ha na asema ne ba bedwendwen and say does age difference affect sex in a relationship? It's me affect and my inner intuition so ever and name ever yawadi yam penatri muana and then no name sema and the yebidi and until and that yaniano ma affect for me and a baby do ba yanik awa abaya me mo akaba mejo so ora na wani da opa ora sa akra to no the ones you ni atopa na menim se na de me sha ase entem na wani entem wa frefre me sa ma o na se enen so ahwefo so aye ready enokre ene mo mpa de ma na e microwaves yes ene mo de ya na e microwaves e good na sensuo na ate afi na weather no e chile I saw air condition what as into we aduane free fridge mu na se enwu no sa just all the share microwave mu and so wetimi adi nti enwumre yi de e microwaves enya sam ketwa David boko na on say eno no entima kata mo what I say and on sensuo na to say na weather na yenwu no emema no mokote no eba aye sisi na echu to ho owura o de me bompa ye se 12 months me en sorry so na me so me bompa ye se na time de be twininya owura samwa ya ye na na ire de ne oh ma ya konso na na ire ne papa da form enti ama ene mood no and so was he sukra ye jai him and why to side me or was on me ni na mu ye da ko ye ni ye da ye adwuma say me say the father na ofi oh what the hot trend na ye ba say na wo ba ko kra oh when they saw ni just say ore ho a and man e to chile mu so last time I just say so we na ye and we na ye Chinoa Oshima, Berry, Maya Kakrafan. Oh, may there be a family. And then some more can get you. So I'm watching a photo of that's a bad year. Non stop of Miss Alapana. We are also you tell you not just and then a Jana Shas, yes, so. Nasona Elson, I saw a bustle by Miss Row. Move here, Shas, yes, and Mujan, more so. And they are common editor. Yes, Yemfi, and Yen so Yawadi, Yampanachi, Ya no crepa. If you say age, no, especially Yemma, your quay anymore. Sabia ya stala, na ye maba brim, ye no, yentimen ena emredo doa udidu hone sote. Sabio, me mami, Nana Yere, Stala may any minute do a meko sex. Say Nana Yere knew be a exercise. No, did ya Obeka queen. And a star be a Hanswa, and yes, one exercise and only exercise. Oh, it's me, baby, as you say, no, original. What a Samson and me, a bofra all by where the 18 years I feel a woody quotiano. The wo be see a dinner, the wo style or bayano. Anshana men's man coming in to me, yes, I style. And the age need the affect sex power relationship when no no crack. And I in my life for ya, almost what track and only me be dear dancers or more dear bunch that were born and no cramp on a hand wrote me. What I say, oh, cock a crown or meso tree. What I say, age, you know, a yana, yeah. Oh, rub, but almost a man, dear. Aje de na pomudin wo fom because mema munyini mudi die mutimi dia kopin ben 70 years obi wo ho abema bi wo ho wadi 70 years owura me nka na da say oye wa adwen so kwagigi ni sika di no nya wo mpa so a
wo be fa kwanse adwane enti mema ne de omo de ya na enta affect omo te say yemma no yemma ne de affect affect e che mema no therefore and then mata ye shemi eyofa yem fast da ma imia ejan na wo manfonten abrantie no wo ne sa no kwase ne me shata me data wo wifo nti mesrɛ open the chira kwan ama na pam de ti sisi ana more than say ye fe wo ya wa de bibia na the shop no oso mo bi ma ne di o mo ye ema ne meme nyina ebe nti me pacho obi ti me afre ne number ne 0242 101623 0242101623 and 0507 18730 na ofre na ono be hwetwe nkomo wo de wose ba bia obi a ono aso osusu ko ho na ade measurement na se obeye enias de ba bia obi a na naire papa yemfie me yenya nsunsanso na wo ya wadi eyamba owe no prepa kwan beso kwan be preso se de enya be and in feel you honest to dry na onpa mu agoro na wudi esem no ekofo ana wo twede mu ana akoti di mu ekofo mbebu but ene emfie bi nso won so wudi a satan no nse wo mu sisi wo so ne adenti no bibia ni ho a obey okasa wo ya wuntimi nye very good wo continue mu a wo na wuni wo buka wo mu ye de woto yisu kra na se ye buka wo mu aya rwan kra ntimi ye de wo se wo ye bia ntimi ye na ye kama but se unni bebre na eno no ne me bi wo a nse ese enipa wo nyina no ya se ye nyina de po bem nti no bon se ene me bi wo a na sort because adwuma a waye firi nkra brema no so ebe pen sa mili no obi o ha sort as sa bre won na na man we dependi on say ye bread do ye bread pan na so ka mo bi because e ma se oba ne be ma wo ho a se a wa we mo kra wa hwefia di yo ne me nyina ma na ye ni nyina ka ho ma enti me mu ye ye me nti se one show ho so a and most of the time the men no a through stage bia or more cough out no because that time no oba no make us say oba be fe ma bre me da ho a ubuka me buka upeja me na ya me ma bre nti bo se me ye wish ne adade e ma empem agro na nya ho me kakra nti no die age no afati bebre to benya was senator bia no o wa lo bi o ye ahead of you and then like na my business but me yes and me go na ma share and never cry but mami will say at least one share o plan share o crowd ba na 7 to 10 years 7 to 10 years yeah send be ya o no mo no ebe bu eja wana very on gunja but at least very good okay because you say a man the moment I go back on now when you need action open okay so sometimes I say me say you no so maybe very good see me move back from me ye kese pa what me na mo a say no na my be ka so chen very mama kra so eno ne asem nti no anytime bia no so wari obi a o chen wo se na be ya e betimi akomai e try the gina body ni so what say me body me ya kokko ni ti no se no na mpra na me chen o se pra na still o be ba bi san me ho eno ntina on se ema nkropro afọ no mo pe ema akesefo na ema akesefo no no o mo pe me mo nsoso because okofa bema oso na oba no nsoso ebede obi wa ha mo bia bema no onko so san bema san dog ni prepare yes dogi ni kra no o so because say bema no bebre wo aso mo ni
So now you Bomb belt. memko. And I think say obo papa onko hospital me enko check ni ade etimi to stage bi a me mama ka mo hotman kasa no etimi ese na phone so we need better be able now what phone very good enti o say wo show what did mo ko hospital na church sa na me ni na so enti imagine say ye ni no I kese me phone na di phone a na me so me chi ye kese me ni ye so wo ni na wasini bi oh and no the and make say just open hospital na on ade bi wo boy no ko say enye say ya nature sa na nature no gra oba se de enwie so wo hye ye wo di ya yes sa na me hia na me hu only say the moment a wo be di kama wo be ye ho kama no de ga me ka say e wo so ma oba de so ma e bo hia me e go hia me pattern say me ka say bo hia me say me body no so that say because ekono na me de kwaje ade papa no ai wana me de kwaje kale ele ma papa no so that say e se o se ne tembia o shogo ni ya o nyi na e bombi so o se e wana e elastic men kan sa enti o wo fa ho e ade so fa ho o ti bi so ba ti se e yi for the last time be church the yi e ko bana na e ade na stand but e wo fruit bi a o di e sese wo no ye wo in so bi e wo no nsuo mo ni ade ade a omo ko hospital na e church enti ye fa ni say wo kun age no e ko na ni e chen but still baby ye fa e dey na ko ani wo chen but still no unya problem wo oh and I'm on say you know so sometimes na e ya o si esua de so that say me nya problem wo me ne me husband say that say ya like yes very it's a bit na me ka say me nya problem there because anytime they make sure say me nya me pro so but say your mama e bia me say that I better check wa hen say bia wo yes size of oh nya de bia na me ye bi and I mean tap because ye me see so para me ntande me ye kwa bia wo kaka bi na me ye nya but me make sure say anytime bia no may health and my husband yo nana ye woman sa wo nyiri bibiri sa be ja wo ko na nim no e na wo di no nana ye the sense on say age no the age na ye ka no 30 to 40 ne dey wunni be wo ye young but o ko ani 50 late 40s 45 e ne kono and on say man operation ba mu no na ma wo ye de o ya mamra ya se wa wo kakra fa oh yeah wo de ma kakra fa oh yeah o hwe that time na wo wo ye any eni that time wo ni se o kana hoden so ana se oh me kana se na o kan se be ma me correct wo ho ye nyini a ye twene mbio ejina de wa be si ahwe wo so e hye mema bi tirim se wo a wo twa ye kese enye no kran da mema wo de sa be so mema be brain se mema be brain se me yere wo ya ne twa se enye no kro obe me metimi awo 5 na me twa e che virgin de ni nyina ejina de wo a mesie akra ma ade no e twa ne se ma na ehu se eno ni ye japade kese entine se ye kra no yie what I say so go to nko asrama obodi ada so o to hair awodin bia ye obema no nko dem wo se twa nko ya sa obodi na de ade outlook na wa bonte ehu ye no we ne refi what I say ye mema no ye fan sheets and say so they are need e kan enka awale for the do na obi eja ni ko obi on ma wa wo bia be fa wa wo for wa wo bi o pa ye nye operation but ni na wo pharmacy to say me dey ono no se ne nka we ka se bi re ni twa ye ase ade no se bi sitie no ye na ase aka ba wo ni pa na we se de mo kan no be si a wo be hwe ni se ne be ya
Tell me, obe maintain ya Yeah. Aye come. Na yenua mai mu mo de nuro de rura ho eno na se twa no etwa de ono ode no ho ade opa yensu ade opa yensu nunu ne warm water natural way na we yensu etwa mpe chemicals ni san afi ma me ko question no so no cre say oh say to say me ma me chire mu ma wo 4 ma wo 3 ma wo 2 ma ho de nti se obi a won wo ye what you say first no say yetimi e de metena bathhouse sink so e ma metimi eji kwatia na say otimi de metena kitchen ma wo so edunya say ma wo 3 ma wo 4 me ntimi nya saade no because wo ye no me muscles no ebe mo ayi week na kwa wo so me ntimi ne bia gogo ma ho de nso ate what I say nti styles no me ntimi nye metimi aye kron ejina say bia wo ye daily exercise no say you take any go still you don't expect me na ma wo bebre na say ma wo 3 2 4 no say me ye de obi wo da what I say first no ko so we dey tisi okra meji but I say mo man no hu say the moment ayawo wo ekra na wo fie na dru baabi no untimi nye saa nneoma no what I say because ebia wo free 18 dey ba 20 ho now you slim wo free wa dey ba 30 afi wo mu ye du kakra to say that time na me share size 12 ebia na me share size 10 and na me share 14 me share 16 me ntimi nye saa style na me ye ne dada no what I say enti no yen yankasa no se wawo se wo yo de mu na wo mfie ni ko nanim no na wo bo sa na ma ye de na tie what I say enti na me ka say ebe ma no wan che okra na wo so why obi ye yon kra 7 se na ebe ya wo bedru baby a wo ntimi nje sa styles na wo ye no wo so kra wo ntimi nya sa yes fane se hwibaro na me wo share me foforo ye ebedru time at say na meti ho ya me nya sa style no na wo kra no ni sa ho de na de be pege me enti na so wo ware be mo wo nani mo chen wo de na wo san wo ye mere no yes enti mo be ye mera bom bo say ebedru ho na style no de be ma no kra no onu kra no for so because the onu no epe no and like once me nya de no gidigidi na dog no so no ye o say debi onu kra onti me nya sa bi okra wo kwotena no so kra be ka che o say obubu ne sirem na sire na ne kotodwe na say me kai first pa as me di twemi and admit me di twama dia chi ene mi di ba ko na me ne wie pe se me ko lo njeni me huni nyamba say ki asa me ti sam say me pe na me ri sam say ko do pe o na me ti say my me hwe ai silent here feel ai enti age ne die kasame wa pye enti age ne die count pa enti mana sabi omofa emema ewo mu say age is just a number but eya ye mfa nhye ya adwen mu say ye nyini che emema enti wo kwa kofa obi a wo che na 5 years wo che na 9 years na oba wo che be ma 5 years wo che na 9 years na one ne waren kan hu say wo 5 years na o de che na san ba be to mu relationship no so a de be ma ne person do no ntimi wo nti obekwa abontin what I say enti ma obodi no matter what ewo mu so odomu asem de nanso say na e take that risks na say show tim say that chimbia so oku dwamanfo ananso enye so dwamanfo kra because mema no omu age ni ko baabi no na e ko nanim no na mo da e ko soro what I say I say me obi o le me nam bia ni say me nyini yeah me atade e hye me you are tadia be just me iche come on tadia 10 years atade kra metimi ye dey and also share
your bubble or 10 years. They say mental no 10 years or pick a crowd your man with mission or shout to say ma chenaka. Sa ni pasa on that means say me one naira. Na naira ba bi same ho. Akwaja. Na still me da so ye dey. Say ni pasa no o your ba na bi sa obey dey yet nya how be kwame na mtinya handle. Ora on say o kan o say first na otimi di twe pa ba say and dey mfa ho na o figure no and dey figure and dey wo ho the way I will stretch as it e wo ho but e won't ni mu asem no emwayemre but abontin look na wonyini what I say but ye konem paso se bedi me sane ye hie na wodi me na wo be nsensonson ya bam ti ende mfa ho se wo ye fiafia na wo ye kese ye chen what I say me say mpanimfo ni bi wo ha mpanimfo ni bi wo se wo ware like according to the way mpanimfo si chire na ho ebedru ba ebru be say mu be nyina edru ba ebi ni mu nya problem o ma ware mu because ebedru ho no wura ahia na woko why menso mayem rene yemfa ntwitwi ne na waja say bi okro mu nnim po biem gon ye dia ya bre the last time me bisa ma me say man wutimi do ho so fa nkwasa sem film so ko me dia wo a won so di na fe na menso mensa ma me di me ho matenka kura we ai na yemma no so ebi wo ho a onya ne menopause no na ho de na tenka obi wo ho a ne de eteko obi wo so afa na tenka aba what I say enti fa ne say wan ware be ma wo ne ne mfie no eyi na se okokofa be ma wo chen na se that time watenka ateko aba so ye den obekwa abonten what I say obekwa abonten ba so ware de ne mfie no wo nani mo chen bebre watenka kura ateko a wonim so we de mamenda honje on se ma de bi wo ho no aye nyina ye sisi so otimi kofa be ma de otimi se enkoye ne kotenye de onim di but ope bibi ne botom ede ntina wada ho ene ono waje ne sa no asori age wade akonti eno o da ho age ma okunani age de a se ne be ma yi musu kra wa bra wo fi no be pegani abewe mi se abewe se ni di twitwi ya na ne ho sane na waso ene se nye bre what ya say nti ho no de se ehwe yi ese ehwe relationship your partners no age difference no eno so yes eno yakum say ebekwa aware mu pa de say o hwe se ne be protect wa aware da achi me wa down food osura me dia na o so ya say yan wale ba ye ni chen oso no so peso no so o ne yire ba de go jam say be on to meet ye don't guess na esa na musisi go be ma say o yire no ya baba wa sin wa ogun so no obo su de wu pie kura na ne yiri pie kura na ayem hyehyɛ na wo kɔ he na say ebi ku twem ani ade nto no so pese oba ne so petwe mu ne say it say enye adwempa na da tiri enye adwempa then na wo say ye yi kwan na ka se ha se kwan ne tiri se kwan ne tiri se sa na tie mu but se me even kwa se me benyin sin mi kura edin na wo say anase me kuru enyi sin me a edin na wo say me pia o mu me kura me ko so anase me koye bibia me mane hu say we na me kwa na say we na me koye so enti ase na mu mi do se munya wo se o pese me ba bere waja se bia obenya kwa afa di kwa na ja moja na wonya moja mo ne adedia they be to cover be fee so just because the same thing or bad do so be na be so no so kope mema tete on dey change ni moja ni but esa e ma so be me fie nkra na dey wo our way ni internet be o na mo honti ase na samotia me ram pa cho me kwa hawo di me kwa hawo me kwa ase me kwa yese me kunu jimedi otemase entino dey ntan ko bia ne yemu be hye na mo bibia me hwe lady ne class wo pia da papa no na koma na wo twaahye he said it was hospital oh that's it anytime bia me ka say me husband
oyi bi dia me hu na impact na fashion mega abusua for your WhatsApp line e da obeti do message apa number is 0244 123 801 0244 123 801 and na Facebook live nso e wo onti wo nya kuma TV na me patcho nso wo hwe no wa share ama wo mi on nso e hwe nso etimi ande bi ahwe na na you trust man de bia me ka e chepiti ya no mo se o we bia won chinenti me jina baby e defend me kro se me kro nchiti o ware mo nchiti wo be chida e bia to bia wo nya ma wo so wo hu ya wo nye o me hu ya me onye ye e na tama opo adwuma be fie sa na o be fie o be fuma ko adwuma ko na wo se na office enti tambe na o ba ko di twa wo abonti o be fie obedi wadwan o de man nso o de man 1000 I won aka e di formula the time be a timidi enti di ntina me kwadwe se me kunu pia okwakoye me bone na se okofa mechi me ginidi to the extent say me beto so no ba pada papa me ka se hwini because me ne natena me enti me hu se do titie me hu ne ma wo pe so me hu se de wo si ye na neoma enti di ntina me ka se oh e wo se me ko ye ketwa se de be ya mi kru be nja me nya fa kwa ye na se wo se mi kru e ma me bo ha be no so etime nya fa ko di nko o ju nipa ni dia it's na our trust e ya dia e hia wo e ya dia hia wo even though nipa na ye na won fifi mu ko hu na e se o fifi fran na hu sa ma me ko fifi mu ko hu e na won nya bibia so ma mi hu se o ye bibisa ento ye me dey me ndim me ka ma so repeat me ka tell me say eh who do kru di pa o am say hi I was say me ginidi say do no ginidi me so me ginidi so and if you want ginidi kra me dey me ginidi because me who said the opposite here so enti emu hia so de be show tim say me worry obi o ba bere we ja me na me nya kwai e di grant because of say me ginidi jana o ba ko o pa body chana be mchise pressure ne na yare na ebubu bo se what wa na makoma o 1 week ase o 1 week ase kra no benya be pressure ne wo and most of men man I imagine say oba no ekọ eyi no ene ye kodi no especially ya ekọ say so papa bi kan say bo say ben ma wunim nyansa and I said like wo adwuma sami adihia no on fasa na man so say me yire papa so ti say obi di no say obi mi ameyiro debi me tana na me papa so e bo ho a anadwo sa me say na me si mo akọ so na me so me obi a me anadwo na ntie no me se me nko me drive a me nsuro because papa o kwa cross me amete to akọ yes a car very difficult na me kwadi anadwo it dey na me husband ko e say let me pay oba or driver na the median so sa the handsome man of the car very and what one me dey me maybe phone so pass me sister me car ready me di police barrier the bunu crack boy me o cross o ye me ma me kona cross inside na me check out so nana ye me ba am sia for nana ye say ono the care ba na mistake obebu ne sana na kwati die mu so beti sana na kwati die mu to no ba me ko na ni mistake and wow be na sisi na ma bere ma you kara woni ese bida na wo ya kura se no kika o si bu police barrier there bu barrier ne there se be ma mistake bu sisi o so page ya to be bra ne di me na me na ma bi kai o se masa di me na me nya ai ma me no be me ki ko tuma oba na wa bre na obey wonya bi ni na da ma bi osine me o ma ya me na me be ka o ja ma ba twe ya ma be man be no twe ni me ni obey na one hour tampa na so twe o ba pa ni mo cha ko se ma re
What by any bidding them? Dear mamma, was it what about bidding them? One while I said, no, yet they obey. And also do age in a stage your mom drop and that very view. Oh, and very view. It was the dimmy mamma for me. Yammy found a case, what I read. What did you go was a touch and say, Doctor was shabby pa. Okay, was I the baby dimia china into me and baby. And they say, Master to you. So, for Mr. Open baby, Akubu, Tipa, Itira, and Combedia. Sister Ta, Ewo, Wong, Chroma Frank, Wong. Na, 18 Baran Casa, D. And may I make catch us or number 1? Obutia, passing F. Nanogon, Oqua, and 2 million Combedia, Woody, Bravo. Oh, yes, mini or Brazilian, your Mangorio, your yes, Nino, what was a Nino just in you must ought to be a sister Tassibra, or Bebo Ediama, Ebia, Obiomana, and then Yadia Bank, Corona, which she flew a sword by Beboma, or Beba, one end on crab, free sister. The number is 0244 062 288 0244 06 288 free starter or back the boot trading the on team shooting short to talk or boot in the mawa not wife fair come the free starter and then to train come matadi your yama Mr. Friend the number no na and then to train come on pembi pa fama na busunya for na atade che do besi apamono wa nkase wani beje gwenze mini an insano ofeyi. And then our dear one onset, do you an African word na yeshe. Open so ye suit or bay at the amount. One no yearing na mo ye mope or pam ma ye pam man ye. Na Nidians or sign yet and pamwa will be almost make a combination ye atadena, nay and pamwa come make patch of friend. Number A 0242 101 623. 0242101623 and at 0507 187307. Me patch offer na on all metric in WhatsApp number is 0244 123801 0244 123801. Me patch GB1 Roofing Company Limited. What's dying? Nyamia Waton. Wapeja esibo wodi ne agusu open chance papa agusu a me pato me company ba ko pe ene dia amount se me pato GB1 Roofing Company Limited ene won eni sawoso me pato on be ba bi susu en chance bi a opebia begusu e dia amount ye pe long span bi na opa ye ba be ye e dia amount ye ba bi aba a eye in boss eno so eti se paper a come up a part of. Did you be out to be a single dynasty? Don't buy any amount. A part of GB1 number 0540 212 0540 123 212 and 0540 123 211 0540 123 211 and 0243 577 293 0243 577 293. Obaya. Enti emfie a ye koye ni no e ma ye nyensun sanso e wo ye kwatidi ana ye twidi nyesa. Enti wo hwe time na o ya baba wa ye si ana wo de wo twa ye de fa ha na wo de fa ha na dia fa insawo so styles bi on ma enti wo sa stage sa na wo fi ko ni mo stage style bi o ma ye mo wa na David style bi o ma ya wo be won so se na tu okura ora time an ye frame me princess no eish na ye friend say we ye the oje ballon d'or ye friend say where dey otaje ballon d'or no ani na branch dey wo di ni birthday ka wo che wo di ni birthday won was wo di ni yiri na di ni birthday da ko afum na ya afi ba ko na na mi refi o mi refi nti ogina chiri ho nyina o twa ni mobile money
Oh. Kawechi. Ana wanje me mobile money a wonko. Wonko. Wasi wani ni yiri nyina ada. Dako. Ai yeku ano. Bosumi baako. Da baako. Obwa. Chese. Obwa na yire no sua. Na yire no ya krobo kasa no udwa nenu. So mo birthday ne ye pede a bosumi ne da ne de a megidi ba afene de obwa. Obwa. Na yire no wanyini kra ye 20 years. Hey, and then you are no so why 5 years now ba no be 15 years. Ai. Hey, Obwa. Kawechi kasa no obwa. And ye happy birthday kese. Oya, yeah. Utimi jina ne na so no na kan dwaman sem sa bo sa so ye wo ma. Na me kwete na se utimi onye yi na wode ni se muamua. Era, wahwe bibi ada e be ye odomu nkomo bia Kawechi hye skinny jeans adwuma da ochewola. You are awesome. Enti e kwa those were MCR ho. Not say wo ma bi wo aso wo ko nu oba nu ni say we say enne me dey happy birthday kese pa de Kawechi na de a me pe wo no ho pa ye ne bumfu nim enne ne 3 days me ye kan se wa na hoho wa ha pa ofere wo mo na me ne didi agona me se Kawechi fa akwati boto free me so. Oh ye bema kokotwa akwati enti na ahoho na gie di so akwati boto ampa na nani ma yebosa ahoho no odem ye RMC a on sa asem aka o magie ni na me se nani oji jiro se pato mo de na me ka se onya kwati boto yi ni enre yi na me amfa me nsanso mo fa nchire o mo se enya kwati boto. Oh, Africa we che no enne me di BT no. Oh. E ho na me de lock in. Oh, enya asem ketwa. Enne de wa osi gina ho no de me fun kita no onim me pin na nko no akra wa kwaji asen de musika. Enne kuma me to nkrama o. Boso powder umo so bi da na ye be do birthday. Kawechi na me shira no nto wo mfiem. Isi also person wo to nti e bom pa ye ma no ai e wo to Ewurade enyire ne kwati nwa no oh kan me ase se person me kuma ni pa me na na nya ba Kawechi de ne wunti Kawechi de ne wunti nti e bom pa ye stress Ewurade nyire ne sisi ne kwati nwa no na wunti no ai o se ye tete no ye na nanom ne ye ma me no ma o se o mu fi mu na omutimi ewu eware wu pa ni ba eni sata mutuntinu muju mu pa ba eni e ba no ba na ngi kote ni bakra ena se yinti na masade na e basa owura ye ma me mo time no na omo ngine etwese ne ene mo ngine etwe no wujidi pa wujidi ono wakwa afuo mu akodo aba enti openema opedi ode tinetine ni mpo ma na afa no afa na obeye ohibaro waso akoko kwansini beye aduasa aba beduru fie no afa na oba beye ohibaro aye osantase aye wamakum abeye obantema onnya ho kra opentem ono da ho nyina ne kokoko egu apaso no wo hwe se ewia bepie no waduru na afuo mu a wo ba be hata enti meka se de enti aye na no so that times na warija ye ni ho sa ena se me yira fa mechimi kuna fa mechi ne ontante efi se enne nso no ye nuro doso enne ye generation ye nuro doso enuro doso pa enti na ma mema no de bia no na ne cottage na so de bia ne sisipe atopan ewu ena tete no nso na ente saa o tete no fa o yira chi e tabu na wontante mpo because me ni mama kunu anase ne mpena me ni me nko ho enso enne me ne mama te he me nya saa de but me ne mama te he enya ne nwanwa se obete se me ne kuma fa na chi enne ni kuna akotwe mpena wati ase enne ye saa de ne ani da ho wati ase ntitete ne de na nuro nọọsụ enne na omo ngine twenso enna afa na maba beda wo ho na owura wa anim yi ana wa anya me style we me fa ngongo city bu ase engoko owura a chia kai owura ne kwati mu mre enti wo ka ko pa aduro wo ka ko pa aduro ano
enti tetene de na omo use natural be na ye nuro dose na ama etwedie no ne adesua technology a be social media ne ade ama ye hu se etwakura odi e se oye ne se wati ase enne ma na egene kote emema no nso mo gene che because me ba na me da hoti ma okwa abekwa akokan so saa me na nam time no na etie opa ko bisa abrewe we di 70 years star be mpa no ye obeka cha se banchi da ho ebo enso hwede wo omunyi ni kura omuda so gina so ene ye di 50 years ane abo omunyi ni se nei ema ama ba die na mo penti na mo ye sa enye se die ne epe owura enye de ye nyini abeto no de ye generation aba na ye say efini aba na ye die what you agenti say ene no efini aba no eno no because ye na nam ye ma amta na on ti edie de obi oba entimi fani kunachi say mi kunu ni mi ye e wo say mi kunu ni mi ye because first no fine wo they are no so bisa but then no me am bisa mo say identity say ukunu no wa ye mre anasi say ntia wo ne natna wo sha ase no mo sha ase tena na ntisa enti akodu baabi na asesa o say o ye de obuwa no na o tena no but ne ma no ase me oni sika no na akodu mu tiri mu amane ma mi kunu ni nyini no o furniture o nyini sa owura ewo mu saa de but enen so no mu meme akwaye se enka ntete no na bema na edi twe na enye oba na edi kote enso ene bema bi wo ho no a wokọ ne dem kura no wa ani ni bia bema bi wo ho timi da wo se ne de wo na obedi me che se wo na wo bedi na ma na ho aba kenten makura wa wo nko a wati ase wokọ no wa ntimi ani ne se ne opa wo nya de enso nka akwaye se nsakọ but as ene no ye de ahye yetrim ne ye ho ena nuro no nso na ene mema no nso mo go ntem no ena ma ye nso ema no sabi ye che na sei because me di nuro pharmacy me di nuro huhromase ena beto aduro e mo ase ache beto aduro ma o twa ye de e ma o twa ye sei ni nyina no ese etwe no ya gina on se ene emema on se ye kan mema no eyemre na netufo mo se said the length as ya binti power na e half carry ne ama mema no because se pressure ne ba ni ade a obi ma kote ne nso ra na said the ade na ko ye ni ye ne ma mo ja ko se botwe mu a enne oba nka ye mu ye be ma no nya di ba kwa ne nto abre na nto ada oba ko so wo twon kwati se be di ne bi said the aba no be ba akwa bi ma wa bre because be me bi o ma said in pamcho ahwefo maybe the bi ma wo ye bi o ni Mason ya na fitani mazifu Nisi ya to brog power pija brog ya ye bima wo be fia wo si en fra ko say ye bima wo be fia se anadwo no one time me di me ben pray die wo wo ani me say die me pa ade chi a mepia owura no na ya tinka obi wo ho no ma saa na tinka te na relationship no mo so di senia woni oba no sitie wati ase oba bi wo ho no mo opedie naturally no opedie pa wati ase na bema bi nso wo a owura ma me nka bi ncho se enye da baako na oba de be pie free ne kunu echi so kwakodi no ho eboaboa no na emema no esanse ehye omutrim onya twa opeso odi amatwa ne ho se kwoti edi ne nti no o like odi aduro esan ka ono ne natural modern no ho enti first day no shia wono fanisa mo first 3 months o shia wadi wa mo se edie we di obi ani me bi denti matia ka wo so fanisa me ne me guy wo ho na mama be shia wo ohun na wadi me di a woni me bi da na me ni age me ho nsane me gya no ho aba abefa wo eno nso ka ho na maba no after say some years etwa fe don't mean ni me saa question mark wo what I say but wo shia me no what the natural modern ni di me a e ma me hu say wa modern ni a dachi bi a me mfo edi ntata
memfa edie dendenden natural yes enuro enka ho owura se o hwe ogogo na usua ade kakra wo ho enka aphrodisiacs no empanyimfo no mo di 50 years ekọ na ese omonnom because that time no that time no ebu okra na cotton sorry but onom aphrodisia na eboa no e ma no ho estime sorry ma na etime di twa kakra but na eden ne hu what madam fu bi e wo drugstore e be yo monwa say SS ni abrantie na obeto aphrodisia o de ye den SS ni no obedu 30 years na ho ode we he obenu we duro sa they say amount for drugs in near mammy need be enti ade me see so a me family one shimda yes now me when say I told them pressure yeah and you need some men come but me okay you need some okay you also one fast out na show now the shit and you can one who do there na abeka one February untimi ora onse na me ka mmema de no so omunum no sanso na fa ne se makohia be ma foforo me di nu afufa mase ama na che so obi a me ni kote da afa be ma yi di mi abaye afia na me twe yi bie what you say obejao ede nti na mbe hia o se me nko na me di nti ede nti na den na asesa ama esi etwe ne nchi biem na emu bai sa mi Thomas and mato pool 6 feet ni what you say be ma ne be twe no ho enka ne no otimi di nkate edi abe edi lai soup edi meko edi bibia bi potoshi egusu wo twei mu enne lai soup no kura wontimi ni entenchini taste wo mu a obekwa abonten menso mi si so say dura ye de fire se so good you na you try mate chair ho ba ye de nkomo ne nto aso aba ente bia na ne doctor Mayase twetwe nkomo nti ye chair ho aba sisi ya they say na me ne brand ambassador sa ai they say baby one say hey
abusuafo yɛ ma wakɔ abɛbi no yɛasan aba ɛnɛ nsuo ne tɔ paa wɔ Kumasi ha baabi a wɔahwɛ nsuo ne tɔ paa ɛno nti mekamfo Dr. Mayase aduro de ama wo bɛrima a sɛdeɛ yɛrekɛn wayɛ mmerɛ wontumi nyɛ adwuma ne sɛdeɛ sɛ fata mesrɛ wo ɛne Dr. Mayase ɛni nsawosoɔ bɛrima a wo bɛrima sua a wɔyere da bia wɔyere ne wo bɛrima bi ɔno ma akɔteɛ no nokwasɛm ni ɛnyɛ koraa isua koraa wopɛ sɛ wo ma wo kɔtena ɛyɛ kɛseɛ kama na ɛbɔ ma ɛwɔ twam a ɔbaa bi adanse wɔ se menim sɛ saa twɛ kɔteɛ bɔ ma wo ma a ɛyɛ dɛ saa sɛ wopɛ sɛ wokɔtetumi bɔ ma ɛwɔ twam a ɔbaa me so woankasa a wo ne me wohwɛ me sisie momfrɛ Dr. Mayase na mo ne ntwetwe nkɔmmɔ aduo no baabi a wobi a wɔde aduo no bɛsɛn dene na wode amasagye mo kɔte no medi mo abi pɛpɛɛpɛ nanson ɛfiri duada ɛkɔsi na memene nda soɔ no ɛfiri afei hɔ ne deɛ wonyɛ menni ɛtwɛ no ɔmmɔden ne fa massage ade na wobɛhu sɛ firi ɔkɔ no abɛbɔ wie kɔte no bɛbɔɔ yɛde twɛ no mu ma sɛ den wobɛhu sɛ wobɛhu sɛ mu yɛ me patro Fred Dr. Mayase number is 0244 67 4927 0244 67 4927 na any Dr. Mayase entwetwe nkɔmɔ na ane twetwe nkɔmɔ me patro kɔteɛ na esi tirase ayi koduto obenyame na ukɔ Dr. Mayase na so ya ɛhɔ na sebi yɛnuanom a sɛbi wɔn ehuna de enyina aba wɔ bɛgye ni ɛsɛ na ano mmea nkasa m'anini ɛyɛ nwɔnwa na mbisa papa kɔ na mbisa na obi a ɔno ɛni fra de sɛnka wɔnte dɛ saa ɔsehwɛ nifrafoɔ nyinaa te dɛ minim obi a ɔkɔɔ Dr. Mayase ɔkɔgye aduro na ɔde kɔdi mmom sɛbi yɛnuanom mu bi wɔdi na mmɛmum ne kasa wɔdi na mmɛmum ne mmɛmum na kasa ɔsɛ ɛyɛ mmerɛ nti ɔtumi adi nya na me yɛde wɔ me nsuo a mmom akasa hwɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔdi ne mmɛmum tumi kasa ɔpɛ sɛ ɔdi ne frɛ ne sɛ obi a n'ani afira na ɔbɔ ne nsɛ ɔbɔ ɔbɔ deɛ tare so ateɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔte fɔɔs na ɔhwɛ bɛrima korɔ ɛdɛ wɔdu ate mepa atwɔ frɛ Dr. Mayase ɔno ɛdeɛ n'aduro no ɛbɔ adwuma yi ɛsi bɛrima a ɔkɔte afɔn bɛrima a ɔkɔte yɛde wo wɔ isua mepa atwɔ frɛ Dr. Mayase then ne ntwetwe nkɔmmɔ na wɔn ankasa ɛbɛma wɔn sɛ yes aduro ɛwɔ baabi hɛ Bible si ɛni aduaba ne ɛfa aban ɛnsa yade na aduro na ɛnyɛ China aduro ɛyɛ bibi mɛn mu a Ghana ha ɛyɛ aban no ɛna watete ɛna ɔde bɔ adwuma sa mepa atwɔ frɛ Dr. Mayase number ɛyɛ 0244 67 4927 0244 67 4927 the chirapa ewa hinema kokobe wo de ofre na wudu Ebenezer Asori Junction hon ma pe Prophet 1 Asori Junction wo de frɛ Dr. Mayase na ne twetwe nkomo wo se ifri ochina ekɔ saa biri ya make say ya wo ye promotion mo a mo pɛ kɔte den din aduro ne kɔte kɛse aduro ne nyina me pa atwo so nipa 100 am bi kan afrɛ no wo de ma mo 70 cedis me pa atwo frɛ na yɛ wɔn nso ɛyɛ ɛka promotion wo send me say kyena no papa le na ten best no baabi a wo bia number is 0244 67 4927 0244 67 4927 na ne Dr. Mayase ɛntwetwe nkɔmɔ me pa atwo na ɔbɛboa ama wo nso otumi yɛ titwɛ ama wo nso ho asisi na sɛ nso dide sɛ ɛtwɛ no ne kɔte ne na kɔte ni etwe ni sɛ yɛ saa kwase ne nya kora ma me na me wa sɛ kɔte ne na musa na wo sɛ ne ɛnyɛ de enya kora asɛ wo di ne ho abo ɛna na bi sɛ kɔte asɛ fiafia na ɛwɔ wo sɛ asɛ wo so wo di buroni wo sɛ asa kɛse na ɛwɔ na mmom kɔte di wo sisi ni ɛno bi na ɛma no ɛpɛnti me fisrɛ fɛ Dr. Mayase number is 0244 67 4927
0244674927 na any Dr. Mayase and Chichi in Komopa. Nipacho GB1 Buffy Company Limited was dying. One was so good. We are able to swear a can't chance out the boss. I know that dream. Na GB1 for something can't show say. Woman, the woman chance and pack. Woba woman beton chia 20 years, 25 years, 15 years. I'm a woman say woman, you must see a woman. Omun chance on for more than so a bra and bepa. And not part of the GB1 for. Now much that pine a walk. Kumasi when each day of fence so pants on as a teaching man pants. The patch old corner. A pop with custom barrier on our pen. Ubu so much that or from number is 0540-123-212 0540-123-212 and 0540-123-211 0540-123-211 and 0243-577-293. The patron of Frewo, Nenu and Kitchen Como, Omu Ebewa, Matadia is Shemi, Matadi Efe, and a man in Naba, and a round wife for a tally Efe. The patron, yet Yasida, and Ma Minia Bema Bar, Minian or Burgina, na Miamanijin in some Efe. Now, then now, where the beer Miami could be. A hop and one boom name, yes, of a Pamonta, the Ama. Lucian for where the Nasa. I throw bound on the pound. Bema on the pound, made of Anna name, best mouth Mina, on the Pamonta. The passing me, or ye cannot, in some will feed ye. The sharp my elma, the number A 0242 0242 1101623 0421061623 and 0507 187307. Me patch of friend, then you can come on the pound tag, dear fetching me the edit amount. Mammy, not one hour casa and me buy. Not me say, a man. Age wise, any man said from there saying the man say be at Wyoming. From there say Bema na Pomudino age so na 1 year no so ofri ne late 40s dey ko 50s no bo unsa afede na ukunu kwoti die mu ni trade mu no aye mre nze se na okọ 2 rounds anadwo bia bo unsa afi na okọ 1 no so kra mu no emu nhye da nye hyesa what you say se na okọ 3 bo unsa 2 no kra no na wagya 1.5 kwan mu baby enti ho no utimi hu se ze say de mikuna ho oden nsem ba from pa mikuna ho oden enti age wise na de e free force wanye nuru nsem na mrant bremu na o free be ni late 40s di ko ni early 50s e na be ma no ho oden so no ono in the middle of ni 50 years ni mu no 55 54 56 wode ko no be hu sa fe e ho na ne ho but obi a no ho hyeda enye din no de from the late 40s dey ko de obehu e na obi nso wo ho nom kra na ne 50s mu no kra no ho odin but if in the late 50s e dey ko enti ejina ni padua na nkasa so maka say ejina ni padua na nkasa so ni nyina no nso yesa enunu ye ni abai se wan fan show mu bebra na wo ma wa the way nyamisi ball wa ho de no menu akwa obehu se wo kọ wanim no obekọ wanim ansa wo hu se yeah enti eno no na ye ma ma ekire se ho no na se be ma hu se ma no se that time no se be ma no ho odin na se wo oba no ne mfie san bo so a obe hawo enti na se wo be ma no ma ne mfie ku wo so ansa no nti wo mum de ma be hu se oba so wo ware also tinya be ma ni mfie ne bro be 7 years yes me say kra de minya
nka fa na say me check in fie no be ma ni VSS afere na me wo class 6 class 5 bi ba class 6 na ese ye check a be ma ni VSS kwa na me nko JHS sa no eboa me what you say sa no say me the type of a member me be no me pay I say what type no but promo mo wa kakra because one say who say no omo muswa so bi oswa chen wo oda so asa oba unye ba bi nso wantimi nso na mfim untimi nso na to what you say enti wo de say honam na me pa kese pa because eno sa na me koda chira aya obi bisa say na oba ben because me de chira sa na asemba mo se me de chira ko na nda kan a awa be na oba na kata so no kata me so bo awo ba so jam ka pa chiri pa chiri ona progress was so say owura sa no ensu atoyi unya kotepa eda ho a ahomache ho no bonza kwate no wa ya sisi oba no so rent me o shoot to sisi no say e free sisi as dey kon e bo say enti me so rent me o eno na wo so china nkofo bebrebe late nkofo bebrebe late na na ye de ne papa e kafra me hwewa betenya bi na ofi na ofi ka be na ye o yere wukro ai se papa no me papa wu last year na papa wu ye na ya me hwe se dia gesi ye pa na de na sa de na papa dan pe fiara ne de na imuncho se ho de o sa ko na ho na me graduation is me na show any na me wo you toy sa fiara you toy to di o ha toy pa di ja papa ba ho no me the next tintin from tintin so to fiara me me dan ko se dan de ni de ni su an to na fiara ni su to ko na me mo me tintin from pa tin su ni ja na bi ko se fiara ni su to ni de ni ja na ko si fuwie me me dan na me de na esi ni de suma na de be wo o papa wani su me se sa dan de me ma me se na de me be bi no so mo wa be na ye wo ahon kan di bunia ye wa mo di che ba so de fa se mo oh yeah ti sa me sin fo no ko ba wo ti ni nine ni mi no wo mu wo ahodi o ma sheda unim nyankopon no why yes hadn't say even why you weak said them kwara so we then won so mo so so why you weak what blows what so to chill muti na riche muti ni ja na mo sore riche enya modi be diche no no ati riche mko ntimi mpia no nko yes na nso ebucha so nya modi diche she Você asem na kan você o mu me de omo ti riche musabi omo do mo na na ye wo ya no crosso a e madam di kan sanche so ura so se bi we dem pamtro mi ne am yes say você so di ba find am go bu ye na você so di ba find am go bu ye madam fi na ye ya na guys e go fo bi ko ye do do mo na ba ko fa no maka na wa hakrada nti na mo fo ni na ehia o mo se na o de o be krom ye o nya o be bia ko sa so mesina mo fa o se me san ka sa ge no di da ka ko pe ka no bo yi se no você o ka o ya mo boy ni na so bu no enya se bi to so mo no so no ni sisi na nko na ye mo na ni 96 e mu so shi wonya tena wo so se ya me dohoro he e no mo so mo fa na che so no obi anko so no mo so wo ka so se mo so wo ka femi nkancho e no sa wo nya wo sa wo ka fo go se obi na close so nti e pa de no e di di e ma wo e fi di ya yeah so that we said then na na is en refi ni papa kra oh mi papa is ready to be za nana say we see ehunu on say bema enina ni eso mo pe young girls no edumu ayen adinti oh e bi ajun so e bi ajun say obo ho a
and as soon as they buy some okay massive so okay change the answer and I will do on one on the side and about port in the baby so it is a Yamian one who share me mana almost in our on the eye every year moon in a so we park every year so and on your not just say obesity because so you should chair and one baby shall ride it. Cry. That's when the concern is not let's take it in the moon soon. The same purpose, no one so to make no sense. A man for the child so, and tea or bad penny one was in the million. A crowd on the more cell of CC. So, it's memory one on to buy I believe no, I want to say no. I want to say I want to say Sister Milfred, I can't take only one guy. No, one guy is not enough. The boy said of Robert, it's a guy no what board just so and you can find sometimes it's fun. So now we say, well, gentlemen, I feel the guest on the other thing, put with you now. Who should be obeying senior than they are. When or Tata, my daughter Yana, or also, or yeah, your kind of opportunity. One opportunity. Not that for the post one or so called. Ah, the host are not ready before. And was an apple on both sides. I will not go for what the body of the one now, they will see me. Only good was successful. So, and so, area what dear. A school for you, I see Chim Bay. What do you mean? 100 days. But Abia, when any day. Oh, when you say, oh, say, why not just say, or best for mine? But the attention, it should be a cousin. You did be a bearman. Your debut call, I said, will be almost me, me say, and that me get desperate, send and make me ditch her. Sada me to me, decent. Alright, yes. Yes. And then open man. On say anytime we are no no or near or dropping our day bound to you. What's it maybe me could be up. Thought I say. It is a way or bar, we you can claim ya, ube meaning this year. Thought I say. May we mind your petite family. So minutes over the apple. It's your say a toy book. Yes, near 4 steps no one by one. It was a bedroom room. Or the share one and more. Yeah, it's all now. I've run a pure. So it's a man and fan short to so may then I say it's me for fat young day. And more. Minimum back penny movie or back penny movie or no, was sim pastor or say yes. And I said, what share I took you? Very good. What I say. Oh, dear Jow, and dear man, I thought they have a money mistake. So, what dear Jow, and I some flowers. Yeah. I was sending a book. Why did you say, wish you and push up a book, so to me, Papa. Yeah. Oh, that's it. To say, was we need any volleyball in the morning. We are mistaken, or we may wash it. Men so be piano sha me de me to ka be piano wash and I didn't see. I was so careful. Now we must say I did me e be want to say come e go me pass na say one. So because said the na ka me to ka say the uniform na. The be ultimate. The be ultimate. And to be me say someone ho ya kwa na dey say o pa ba na pa. Na me your platform be I was so. They can catch up say a money bomb so you could be and the share. Me, Mobana marriage, me top and down. We may prepare a for top and down, to before they
If you approach it, Obi and Shady, how was not going to be Shady? Let them want to be Shady now. And they won't say, to them there, and the Facebook there, and to be able to say, aha, to find the room with that. Now, hey, what my dad done, Nick Canada, twice there. Now the top of the soup come. Say me, John Coben, who did hear me, John Coba? So, teachers and now on the old Kuna. Them do Kuna, and I'm sitting in the crew. What was your to me, sir? The real from Messa Bonamana. After 4 years, to be a be amateur for not to now also afraid now what's the one. And yes, my can a casafa a mini and the Indian so what the Indian country relationship by the Indian so manner. Yes, Ofra low TV volume, low coffin cry. Many and Cassaka will phone the straight. Yes, I am till Cassara. Now, Yentimino Cassacama, Yentio TV, so dear, and Yan Cassat said the waffle be a open bar money or funds, a bassa, a bemwa. Yes, Ofra, a cow do now I just so there. Watch so there. Now maybe I am. Chibul lady, well, Luna, nay, penny assault, once a evil fish, nay, do before France, Abba. The sin that age and the Indians so Mammy, before so worry, only sugar daddy train Canada. Oh, there. Why you only be trained Canada? Maybe I would also argue. Ya, who say? Oh, a big quay, and one thing about sugar daddy's message. And you'll be a crying a pet, so yes. Sugar daddy for I will go home or the medium won't say, although on some penny bonny, baby or monsa, or corner dinner cheap. Now, say, or the ones a mamma mocassa, no, the sooner must say, Nigel near and mamma more than himself. And so bet me no what na be mfie mienu kra na wo need da pastor no bet na teacher do say no panimfo asem ne ye ken wanyini ono dem wo je Say, be from 60 going. 1665 and how to ya okwaye ya mi kwaye because the one you put it in the center or you to the next year na one year do me ya pra to the next year na ogudi nachi wono okwaye na sabi na be ne kwati ochechema no obu oho pesa ochechema no kwa nsu etime bakitu ono den ojinawu enti ono no fans na wode woje nti sugar daddy date na nye gidigidi bia sa but young man to say me age panesa me YSS na me date be to say wo wura wonye sugar daddy me date young man what you say eno ne de eno no ti so di uma hu say se wonni kwatie da no san pa sa de da she nikem ade ende e she nikem ampa what you say but sugar daddy is ne de ende kenken kwa enye omu nyina na etimi di twetwema me nko a twetwe ema me enti se sugar daddy e bia wo papa pani e wo eyese obi ani mfi wa ani sai ba be fa obi a wo ye yo oh say and tanya normal say bema to say me come sugar daddy ho asen say wonene nam na odo je fans ni ade na menya show so bet obeka akohu megusuafo so wo ware me because ware yeah ware me onim say me young boy bedi me be so oje say obi wo ho de gini din keke na ne yere no wo hyede mu on hyede new edi papa bia odi twitwi ani sasa no so when new year ama ho ama no won so wo yo obetie si abonti ama ho akosa no beba na we ni be chi say bia yem fans asem ko unware we ni be chi say bia at the age of time na bia obi a wo be 50 oh 50 dey normal yem fan 60 wow oh me so ni na me so bi say me sugar daddies so aha me si sugar daddy na it is say me nya 40 this time for one be all 70 and 60 eh esa obeche me ba size it ni bra and I guess my dear ya parents
bema be do wa challenge no the phone uti be ya wo ja just say no go for e ma o ma na pressure be en sa no the pressure ba so enti men function ma bi kwase ma kwa ro bi a wo the pressure ba 50 grand men worry 50 crown and the pressure by ye be on to for not to me say the midi can serve oh ba low TV volume the crash said the flow be akwasi bra me so sending mobile money to number we ask Mr. Pa and also Mr. low TV volume the crash name of flow can hello or the moon come now I just so number is 0200 603 602 0200603602 0200603602 Mr. Fred low volume na your mom what's it oh yeah we age so 40 crowd be 50 because ultimately na said this 40 years oh I said na boss oh yeah. Oh, nice. Obiaba. Hello. Hello. Odomun komo. Hello. Hello, Odomun komo. Hello. Odomun komo. Hello. Oh, Minia. Hello. Evening. Odomun komo. Hello. 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 Nana enin ko. This year me na Nanya. Enti o hwe na normal age no age wise no. Yeah, sana na me tem. What in na apple. Hello. Hello. Odomun komo. Hello. Hello, Odomun komo. Hello. Odomun komo. Hello. Yes, mo say ye kakra bi aba. Na yetimi anya kwan edi ma ayem say ye nya kakra nti twe wa basisi ya. Bye. Hello. And the media there, mama yani aje. Yaba no ne yaba. Yabusiafo ye bia o matofo na to number is 0200603602 0200603602. Ye bia to offer no low TV volume. Hello. 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 Me di Justice, me 50 takrade. Justice takrade. Justice. Eja. What worry? Me pato an. When no yiri mumfie ne say the dantamu. Okay, me was 35 now. Wife was 30. Also say 30 say 32. 32. Jeff said 3 years interval. It o hwe time am worry ye no ni eni ya muhu edie ni say. Normal. Ye na ye start. Say the moon young. Must say the 40 aircon. And and then in Seattle takrade. Jefferson are fine. Seattle and Mr. Bomadi, the mammy wife. Hello. Hello.
Odomun komo. Medel. Me pacho din baby o kasa free. Really, Pacha from Italy. Oh, me pacho udino. Pacha said, Udino pacho ma oneso mami why? I'm Pacha from the coffee. Me pacho ye ti wa worry. Me Pacha, I need to let Unu kun ene tie. you Pacha. Ene so when ya ba ko di o when di kakra nwumre. Fine. Me Pacha pie, let's talk with the life. Na pacho mo worry ya check kakra. Hello. 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 Odomun komo. Yeah, good evening. Good evening. Odomun komo no waje so de wa mai. You. Me pacho din baby o kasa free. Hello. Me pacho o kasa free udin any baby o kasa. Hello. Hello. Me pacho timenka. Hello. 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 Odomun komo. Medel. Me pacho din baby o kasa free. Pacha, we make a friend for Jassy. Efijase me pacho udin. Medin the coffee. Kofi bra kofi me pacho wa ware. I'm a worry, no wife, Ono wife na ensu ato je se be se no. my year the program no, I need you. En no matimi e di kakra. And my friend, I mentioned you want to cry. Wo kai bra mo ware ye eni de ya mu die ntem na ti sen. Hello. Hello. Wow. Odomun komo. Medel. Anti dem so di pa. Me pacho din baby akase. Pacha friend back for me kasa free shaman. Ba fo kase fra shama. Pacha. Ba fo me pacho wa ware. Pacha baby. Kunya ware. Me very well obaya. Obe ware mai. Obaya, the enemy host program. Bebe ko ti bi e ti e chire wo pa e bi e chire ba na wo ye kra ni wa be ni ni nkomo. Because esi e chire wo wi ya ni aso ni ye nya ni nkomo. E na wo ti asha ma e do ba o kuma se ya. Eh ma say no na mpache better. Hello. Hello. Odomu nkomo. Medel. Me pacho ni baby akase free. Mpacho medin the Jifa Mekasafi Volta region. Bota problem so na akase free de fa. Mekasafi ho. Mpacho ai. Pa me pesa me ba o me ba order o. Ghana ha baby amen ko order ni bota. Mpacho say. Ghana baby amen ko order ni bota. Me ba order kwa be. Mpacho you ya brawa na ye hwe mo pa. Ye da se pa. Me pa to wa wa. Mpacho ai ma worry. Je fa me pa to wa re mfie dey say ni ye pese interview kakra. Mpacho say. O wa re di mfie say. No, me worry 6 years ni. 6 years. O hwe. Wa re ye mo first year ni now mu die mu what die mu na ti say. Yeah, pa. Yeah, 6 years continuous Mpacho me hu me kunu cry about 12 years ni. Okay. Africa na ayedo no. We do sa 12 years ago. Ah, 12 years what that we do. Hello. 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 Odomun komo. The Me pacho din baby akase free. Pacho me ga fi takwadi. Tapra me pacho din. Within the Kobe. Kobi pacho wa ware. Pacho ma worry. Me pacho ware ache. Van for 1 year. 1 year. Aye. O ene so de o we awoduma. Awa ni. Ka u ti be so awale be. Me pacho ensi ato tapra de. Baba say, Ensi ato tapra de ne. Pacho David. Me pacho ware ye 1 year no emu no uhu twedie mu ti say. More than pa. More thing. Na unya ware ye no
worry ye no nso ogu ne say me o na ere unya worry ye ene wo worry ye utwedie mu te say ah unya go papa the morning yo da CP yes say po bi a wa worry a che be 15-20 years when be na ye tie experience mom ye pemodie hello Odomum komo But the me patrolling baby akase free but things French in the free the micro. Me patrol worry. If I try no worry. Me patrol worry didn't be say. For 4 years here. 4 years. Me patrol na one kasa mo feel quite over 40 years. But I say Who age go 40. Age almost 40 years. More 40. Me patrol o worry for front ni no. O won o twedi mu te say. I say no na sports until every day we are training down the strong. Now we hear so what me jene kama. Oh, me timi dimi pa. Any money you yeah that's and very din why. Hello. Hello. Odomun komo. Hello. Hello odomun komo. Na wa jesu de odomun komo. There. Patrolling baby akase free. me de ai nkaso si takrade Takrade and takrade for share la masi. Me patrol o worry a chemi ni abema. mpacho we fe na ye be ware Afi na mo be worry. Monti oh you 2 years money we yes ya na ba we 2 years no what me di be say. Doctor oh me wo ha kaka na nka pese me odi nkomo na no ba nam ne no ho no ompe edi this is a panic show and Daddy, this is my camera panic show and but the oh, we making us so far. Now, watch out who ya duty, you are the most meeting oh, we didn't want to say. And Miss O'Yam, a man, wow, Becassa, and the Umbe Mount, no Becassa. Why? You must say, Madame. Hello. Hello. Yeah, was it the girl nothing on the 2 years ago? Or could you be asked our pay mamma? To Ben hello. Hello. Odomun komo. Do. Patrolling baby akase free. So about your kuna from the sermon. Me patrol say. About your kuna from your boy. Yeah. Abrante me say, Papa. Me say, yeah, cry wahan. Now I know where to eat, Massa. Oh, I know you never the same way. And I'm not going program now. Never taking my day. Also, did the same. You didn't do baffle. Yeah, my number, your mobile money. It's your number. Hello. That's good. But hello. Now I might tell you. No TV, no hello. Hello.
Hello. Odomun komo. There. Me pacho di baby akase free. Emergency. Udi any baby akase free. Your friend. Kofi man. Kofi man pacho. Oh, me say friend Kofi man. That's for me. I have mim mini hoina pa. Kofi pacho worry. About worry. Me pacho worry e din fi say. About 8 years. 8 years. Okay, you be tinya me. Kofi. Who worry who first year no. Ene no ire twempna kaka. About 1 year na more. You find say 9 years e kan one. O hwet bra mo twempna de be worry first year no. Ebe si sabri no o twedi mati sen. Oh, papa. I'm getting me cleaning. I'm here ni me mo. It na I'm talking to be see my wall ni mu nyina perfect. Me did the bia. Any o ko ni o ko akawni. In film time. Hello. No. Hello. Hello. Odomu komo. Hello, odomu komo. Hello. Papa, good evening, odomu komo. The Me pacho din baby akase free. That's okay. Udi any baby akase free. Papa, family is Papa, Sunyai buna afu. Sunyai. Me pacho wawari. Papa, Me pacho wawari e din fi be say. no 2 years. 2 years o de o ya about ma. Me pacho 2 years there. Say 2 years there would na na so. That's okay. 2 years they say would na na so. Papa, O de woni how and na bi di no why? Master. Yes, some ye pe obi a wa worry be o group be 10 15 years for na yes we be nya obi a obi sa na ye pese tin sem kakra e wo le show no. Hello. Odomun komo. Dedo. Me pacho din baby akase free. Deva so me kasa free Bremen. Pacho kase free. Deva so me kasa free Bremen. Brema mi ami di. Me pacho udi Deva so me friend me Rita. Rita pacho worry. Deva so I'm a worry. Rita worry e din fi say. Deva so 9 years. Pacho say 9 years. 9 years. Deva so I. 9 some train plan kakra. Deva so I. Enti e no kan wa wo be man be say. Deva so na kan wo me ma 12 years. 12 enti wo train plan fi mi san ya grant odi wache. Tenti te 12 years yi nyina no. Wo hwe bra mo train plan be si enei na. Mo sex na etisen. Deva so me hunu say ye twem kana me mu ode pa ba me worry yan de. They say the moon yakwa. Mo worry first year so netisen first year second year so But so first year, second year, 3, 4 na the na ye. Me more than. But I say the MSC. Ho na die nyina ne poe degrees ni nyina esa ho. Sanity. Hello. Hello. Odomun komo. Dedo. Me pacho din baby akase free. Me kasa me friend kwasi jo me kasa free bi bona fo kira. Shira. Ho nyina Ghana ye chi no. Botam se akase da ko. Botam for da kumbe hu me ho why me ba. Shira ni wo ko. Oh, ye shira oko. Branche na ne girlfriend wo be dina no wo twetwe na wo pupu ne to. Ade ya ne ha mo nka bibi ka kan kire no. One thing I say, you who say ye date ya. Ye mfa hello, ye fa free bi e. Hello. Odomun komo. The Pacho din baby akase free. Free Sunya Barat. Me pacho din. Free Afo. Me pacho worry ache.
My first more crowd 13 years. 30 to worry and facing who and son now worry and I say who worry now. No question on how do you answer any okay, what worry at about 30 years. Hello. Me patcho who worry for first year, second year, third year, fourth year. ABC a day no who trade you to say. Oh, okay. The first administration there, middle one there, we did it the other year. It's a minute with the minute one crime, that also means no to start a car. But, cost first, second, third. What's my car? Yeah, me patcho here in Tikasa. You see, the first and second there, we didn't get them free now grow. Many people, papa. You see, yeah, that's CP. The first and second, but I say, lady, and say, in my you, yeah, that's same for free food, where my age, no, at you soon, so yeah, now. Let me say, a brand here. One thing now, overlooking your relationship, say, we are starting date here. You're overlooking your baby, or Cassan or Casse. I feel no more pest or more worry. Now, Bema or pest sex, no bar on pest sex, a day into crannies and would be our real home. What's as you right? No, Tina, over say there may be a worry. 1 year, and also indeed 1 year, some few months, we don't want to want no cheating. And yes, I bear my name for, but yes, we know what they want. Emma and Penny for say monkey play by their sizes. What you say? Me pay dear, won't pay dear better much. Yen to me, much at least men per crana. So penny 80%, I say at least me penny pay 50, and now 60%. Sana, it's me, I'm marching. And to make dear a foot to a medieval bearman say, Uncle Nachinos and dream would be because and they are all for one share the club dinner. This all panacho and so wet dinner, dear. And you're the Kawanishan who say, fear me and a diam. On a boss and a dear, and you open uniform, and you have to cry no way the bar. Nana, a bit more, I say, give me a better money. Kidney money. On yard, say, one of your better, say, most the men. Mom would do money who said, "Open ammonia street." Oh, yes. And then who be that the gay would get a new murder and not for the blue eye. My husband, Palota, was it? Was it? Oh, more. A dear, our young for more things than a moment almost a bar and say, you know, I better to channel. So now, so, and see, a piano, they almost had to go there. So, and to Obama, the only knows where in the yard. Once after second one, or channel, because it did 1 year, so they did that kind. It's over the channel, my bass, it be a open to know. Babama knows in the cotton, so a invest our American, and on say, you take us in the particular city, and then make it 120 trade. So, trading yes. So, and Tian said the normal size of the vanity media. If you make us say, baby broken for that's going to mean good, and once I saw book, just very good. That must also to me. Nana, Kawasinti, and now and 1 year can bear my member no more share or trade them. I face me chairman of Finny and I don't my 30th of this month. A year, another way they put in Papa 1 week. It's your cost to 9 ton, what to leave. I want to be share the pussy and phone in a number that I won't show you. You, Obaya, the other will call a shaman. I'm a cheer and my shaman, boy. So I crash on me. Made that banks my former fans or more on me. I say, or I made the government for Riba.
your friend adansi nkomo adansi nkomo sa dwumedie na obehu kwan papa ese ofa so ta asase a entokwa maso enti jibre na hweme ewo kuma TV so aheya wo the time chuku ya the time na dani ni na ebeba enti die nyansa obedi adem no atena se besa chiro ba bia obenya adansi eniema papa ato na me ko imechia me sweetheart ono eni mo tini ashama eni no no ashama eni minim na eni kra ashama eni ni enye onhu se body guide chiri me se wo bi nya no kra ne kasa ya bre na ebe mechia me sweetheart mechia obi a ohwe me chia mo follow me wo Instagram ya_Nikki mechia o munyina mechia law and other law say o pestal and na dey mean say Lorita for pestal e dey akwa ko buni mu wo baabi enti e Lorita mechia no wase wa na for and dey beto birthday song ba me ni aka na kawachi bra me pacho bia na wo problem person oni edin ko ma number no e 0244123801 0244123801 o fresh number na no be kasa bia o be betimi no akasa abwa ama bibia etimi aye kama dwumadi ye o da dia sida ema GB1 roofing company limited wo ne so yas ne dwumadi e de brewo matadi eye wona o mo pam ye do mo number me ba cho na won so won pam bi enhye wo se ne be ya dan de nyina won so benya bi ahye kama pa na won so de abwa life pa enti me the number ne mouse see na won so why yenia kawunchi ba ama ya to birthday song no e dia ma kawunchi bread happy birthday